Ka Bharatiya Janata Party Meghalaya kan salet ban IT de kajing tho shu menteri rang ba kajala ukan rat sangma ban pensengoi kajing kwa jongki bade ban wanra dak officer khasi ka kong ida shisha nongrang kum ka DGP bathamai ha kajala Meghalaya laban kedo ba ka Union Public Service Commission dang shen kala ban mi ya hilai tadi ki kerteng jongki IPS officer ki ban sa shimti kum DGP kajala ini ki kan thop ya ka kerteng jong ikong ida shisha nongrang RP Mina baru Deepak Kumar Habakran syakilat pathai kubor unong aiktian ke BJP ubak mariham kharkrang ulaong baka jingkwa ka parti ka kong ida shisha nongrang banlong kum ke DGP bathamai ke jala kadena mar ba ide ibala biang tam bat ibala ibet ban yalam ya ka kenhun pulen ke jala bat iladap ai ke jing syakri wat syabar ke jala ru bat iladeru ibala trei bat syakri ru haka intelligence bureau ha Delhi State BGP ngila kwa ni kundu Chief Minister Honorable Chief Minister lah kam katuk ani singi tamangi kami olat marbum dan post station but ke jing kundu ba yu kalau man IGC ka city no state president Chow Chief Minister ban kerpat yu ban consider ban ra ya i kong ida shisha nongrang kum ke DGP ke thamai nam ta ka state ke jungi ngiran bon ki daw bale bingi kwa be in one me even head ka police force jungi but niki lightly ki kerteng ki baga UPSC kala approve ni smong but she'll be the best candidate ban lead the police force ke jongi Piang kidang ni kita. kami nanti bangin kendo yang ngin la ban your appointment no si am dalawan pai ka kharitrik probably ngin your appointment ka si Monday but ngin sa hand over in university Piang kibun kita. Pilak ban itu lese kat tuan ni. kawai ka dei ka ba mina ka dei dei local officer nang ni and she has enough of experience mdei tang ni po state la jongru ila serve po eastern range ila serve po western range nang ta ila don po IB intelligence bureau po Delhi and ka state police ka ja tray ya janmat ko ka IB department ko ka IB intelligence bureau but kini ki bar khat kin in longer jingmatoy po sikat day at tak state jongi but idai and one of the most important thing is she is an upright very upright police officer na mga he personally ngalai three daw Niyo ipat baka kerteng jong ikong norang nadu wisna balade bro kalami rai iklam la no the thing is he namar swa in the last swa bandra DG man ta ka kerteng jong ka klam don na po number 5 dai ni kita ki ke mar ki dang bun ki badak senior bakam senior ben yi ka service kita menta bedeng ilap ba ka kerteng jong ka wan ka panel hi ka wan kong ya Mentang kenti la kerben le ba. Ni kermen ba yo at least one kasi officer leading the state mun chuang la ju yo 10 year police officer ba lead the state but ni community ba menta sa kenti bang yo